Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dihormati dan dimuliakan kasihi Raja Roslan Nordin, CEO Delta Calypso International Sembilan Berhad, dan para pengusaha Delta Calypso Melaka, Puan Iza, Puan Jun, Puan Husnia, Puan Nabiha, ada lagi? Tak ada ya? Dan masing-masing tadika pun dah beranak-beranak, ada di Tanjung Minyak, ada di mana lagi ya? Cheng belum ada lagi. Oh, Masya Allah. Dan ibu bapa yang dikasihi sekian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin sallallahu Raditu billahi rabban, Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin Nabi wa Rasulah. I am Khalifah for Allah. I make myself good. I have others become good, and I make the physical world good. Jadi topik yang diberikan saya mula-mula oleh Puan Nabiha ialah mendidik anak seperti Hassan dan Husin. Subhanallah. Nombor satu, walaupun saya 4 orang lelaki, 1 orang perempuan, saya belum ada experience nak mendidik anak kembar lagi. Jadi Hassan Husin ni kembar, anak kepada Siti Fatimah, ya. May Allah bless her. And saya tidak ada experience nak mendidik anak kembar. InsyaAllah tak lama lagi baru lahir cucu kembar kami. Mungkin lepas tu Puan Nabiha, bila saya dah ada experience nak membesarkan anak kembar, next time I'll take that challenge to talk about nak mendidik Hassan dan Husin, ya. Dan topik ditukar pula, mendidik anak cemerlang seperti Aisyah dan Fatimah. Masya Allah. Pun saya tak ada experience sebab saya ada seorang je anak perempuan, nama dia Nur Jannah, yang bakal melahirkan anak kembar. Jadi seorang anak perempuan je okey lah ya. InsyaAllah. Jadi mungkin parents lebih ramai experience dari saya untuk mendidik anak-anak agar menjadi hebat seperti Khadijah dan Fatimah dan juga Aisyah. Sebab saya rasanya subhanallah Aisyah ni seorang begitu hebat sekali lah. Fatimah subhanallah tak berani sebenarnya saya berdiri di depan ni. Jadi saya ingin hari ini berdiri di depan untuk membuka minda parents, ya, untuk mencapai dan mendidik anak sehebat Fatimah dan Aisyah. Subhanallah, muskil, sangat masalah. Kita tak pandai, tercapai kita, tak tergapai kita bintang-bintang di langit. Tetapi walaupun kita tak boleh capai bintang, we have to try. Itu tanggungjawab kita, ya. Dan parents, saya nak cerita sedikit. Selalunya time-time begini saya pergi ke zon-zon tadika kami untuk memberi ceramah mengenai how to teach your child to read fast, ya. Dan saya akan share juga a little bit about reading techniques. Kenapa parents? Sebab nak mendidik anak seperti Aisyah, dia tu bijaksana, seorang yang sangat wise, a young person who has a lot of wisdom, hikmah. Bukan saja dia pandai atau clever, dia mempunyai hikmah yang sangat tinggi. Okay, so untuk first of all, kalau anak-anak zaman kita ni, kalau nak jadi seorang yang pandai dan bijaksana, kenalah banyak membaca, betul tak? Dan jangan tunggu sampai mereka 7 tahun atau 6 tahun atau 8 tahun baru boleh membaca. Dalam Delta Calypso program, anak-anak boleh membaca seawal umur 4 tahun. Seawal umur 4 tahun. Alhamdulillah. Okay. Reading program di Shah Alam, what we did was we show off the 4 years old reading. Alhamdulillah, ya. For now the KG to 5 years lah. Okay. And we also prove to parents yang anak-anak boleh membaca ni, ibu bapa memainkan peranan di rumah. Okay. Dan saya juga nak cerita kat parents bahawa ibu saya, okay, ibu saya orang Melaka ya. Kat mana? Tengkera tu kalau belajar orang Melaka pergi ke Masjid Tengkera dan
baca sejarah Masjid Tengkira tu, is my grandfather and my great grandfather. Okay, so nak tengok muka ni lebih kurang adalah, ya. So Tambi tu, my grandfather was Tambi. They call him Tambi, Haji Tambi, and my grandfather was Haji Abdul Latif, the ulama who is from dia travel lah, Singapore, Indonesia, and Malaysia, especially Melaka. Ya, alhamdulillah, I'm blessed to have a grandfather as such. To have never met him, but I read some articles about him. May Allah bless him, inshallah. But my mother, a beautiful woman, may Allah bless her soul, cannot read. My mother cannot read. Dia tidak boleh membaca. And I think your grandmother, not your mother, your grandmother also, some of them maybe cannot read. But my mother insists that all of us mesti lebih berjaya daripada dia. Betul kan? That was my mother, your grandmother. Okay? How about you? You can read. Alhamdulillah. What do you want for your child? Somebody who just can read? What do you want for your child? Where else the education system and the education era has changed globally. The methodology of teaching in the West have changed. Okay? I can dare say 180 degrees. When I first started Little Caliphs, we were 20 years behind America, 15 years behind Singapore. Now, I think the Little Caliphs program, we just went to Perth last year. Alhamdulillah, we were at par, or I can dare say we are better because our children can read by 4. At 4 years old, they are still like babies, you know. They're treated like babies. But our 4 years old, subhanAllah, with the discipline that they achieve in school, see the songs that they know how to sing, and the reading, yeah, alhamdulillah, and salat, subhanAllah, okay. But when I study again, subhanAllah, we are 10 years behind America. We are 10 years behind America. I'll show you, I'll prove it to you. Okay? Inshallah in my slides. So, why I'm here is actually to open your mind. Buka minda, parents, ya, supaya rasa panik dalam hati, dalam perut dia rasa ada panik sikit, supaya kita boleh majukan anak-anak kita. Ya, kita boleh majukan anak kita. Alright, so, insyaAllah saya akan tunjukkan, ya. Bismillah. Amin. Okay, this video I found in YouTube and I thought it was very beautiful. And these are the Muslim children all over the world. It's not only yours. So jangan perasan yang anak kamu je ada di dalam dunia ni, ya, di Malaysia ni. So many beautiful children all over the world. And they are the one. They are the one mungkin yang akan menghadapi Dajjal. Ya? And parents, jangan sekali-kali bercerita pada orang atau pada anak kamu yang 2012 kiamat akan berlaku. Kalau parents macam tu, goyang akidah kita nanti, ya. It's not true. It's not true. See how beautiful the children are. Dari kecil-kecil mereka dah didik, ya. Kalau kita tak didik mereka dari segi pakaian, do not assume diorang balik aja, diorang terus nak pakai tudung, ya. Teacher Fahri ni daripada Little Caliphs, kami dari kelas 11 Little Caliphs di Shah Alam, dan kami membuka satu sekolah integrated Islamic school Shah Alam daripada dah 5 tahun dah, dan tahun ni kami ada Ma'had Tahfiz dan juga akademik Shah Alam, ya. Dan kalau anak tu tak dididik menutup aurat daripada awal, kan, besar bukan senang mereka nak terus pakai tudung. No. Ya.
Anak-anak suka tunjuk peace. Mak bapak pun suka tunjuk peace. Kenapa ya? Sebab we teach them peace means salam. Isn't it? Peace. Islam means salam. Bila parents tengok mata anak-anak ya, masa nak tidur, mereka tidur, mereka paling comel dan paling best sekali masa mereka tidur, betul tak? Kalau orang bangunnya tu nakal kan, penat kita nak jaga. Masa tidur tu yang kita sayu hati kita tengok dia ya. Masa tu kalau kita pukul dia, kita marah dia, rasa sesal dalam hati. That they're just children, isn't it? Adakah parents nak anak-anak macam ni? Boleh ya? Imam dalam ni lagi dari pakaikan tudung. Ya Allah, tudungnya mampu gambar. Ya Allah. Pakaian-pakaian Islam, alhamdulillah, masa zaman Teacher Faris, subhanallah, mini skirt. Sekarang ni alhamdulillah pakaian-pakaian Islam banyak dijual, which you can buy for your children. Ya. Di Pakistan ya, bah. Beautiful kids ya. It's a famous picture in Malaysia. You know this picture. Everybody likes this picture. Dia diguna pakai di seluruh dunia. Kita juga mesti ajar anak-anak kita ya, bahawa Muslim itu bersaudara. Ya, maybe you have not brought them to the countries, other countries, but subhanallah, I want to show you the children all over the world. I don't have to bring you to America. I don't have to bring you to Pakistan. I can just show it to you. Betul ya? So you can teach your children that way also. Adik-adik, subhanallah. Okay, can you stop the next slide? So this is the doa. Selalunya kita doa ya anak-anak kita, Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Okay, supaya mereka ni menjadi penyojok mata ya, dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Next one. Alright.